Za sve ljubitelje bundeve ili tikve, evo jedan super recept od bijele tikve za ove zimske dane, idealan. S obzirom da smo mi imali ovu bijelu bundevu, iskoristili smo je za više recepata koje ću vam pokazati u narednim videima, a ovu smo očistili od ovih košpica, stavili ih na sušenje, dobro očistili sredinu. Za neke recepte smo gulili ovu tikvu, a za neke smo ju ostavili sa korom. Pošto ja neću praviti previše, nego možda 4 porcije ove juhe, to jest supe, imamo ovdje oko 400 grama tikve bijele koju sam očistila. Imamo 2 srednja krompira, malo celera, jednu mrkvu, malo crvenog i malo bijelog luka. I sad ćemo prvo da izrežemo taj luk i da ga lagano brodnjestamo, dodamo na to mrkvu i celer, pa onda sitno narezanu tikvu i krompir. Na malo ulja stavljamo crveni i bijeli luk. I dok se to lagano dinsta, mi ćemo da pripremimo mrkvu i celer. Lijepo smo narendali mrkvu i celer i sada ćemo to dodati na luk. I dok se to lagano dinsta, mi ćemo na sitne kockice narezati krompir i tikvu. Režemo na ovako malo tanje komadiće da bi nam tikva bila prije skuhana. Pošto one znaju biti malo tvrđe, pripazite da se ne ozlijedite, naravno. Kada smo narezali svu bundevu, to jest tikvu, krompir ćemo narezati na male kockice. I kada je krompir skuhan, onda ćemo sve to da izmiksamo. Sada ovo stavljamo tamo na luk i mrkvu. Ovo se lijepo zdinstalo. Sada dodajemo malo soli po ukusu i malo bibera. Malo ćemo to sve da prodinstamo i sipamo vodu. Ja uvijek sipam toplu vodu tako da bi ovo što prije prokuhalo. Nećemo nasuti previše, dovoljno je samo da prekrije ovo povrće. Kuha se otprilike 20 minuta, a najbolje da uzmete komadić bundeve i da provjerite da li je skuhana. Kada prokuha, smanjite vatru i ostavite poklopljeno. Kada su se svi sastojci lijepo skuhali, dio tekućine ćemo odvojiti, pa ćemo naknadno dodavati ukoliko budemo željeli rjeđu supu. Evo, to je dobra gustoća. Sada ćemo to lijepo da izmiksamo sa štapnim mikserom, ali možete da koristite bilo koji drugi blender ili možete samo da izmjeničite sa onom vječlicom za pire krompir. Evo, kao što vidite, ovo je dosta gusto i kašasto, tako da ćemo dodati još malo ove tekućine. To ćete dodavati po vašem osobnom ukusu.
Mislim da je ovo sada dobra gustoća, a vi naravno odredite svoju po ukusu. Evo vidite kako ona sada tako divno izgleda. Ukoliko želite možete ju malo vratiti na vatru da se još ugrije, ali evo nije se ohladila, vidite da se još uvijek puši. Tako da možemo da ju poslužimo. Naša krem juha od bundeve je gotova, možemo je poslužiti. Ja ću da stavim malo peršina i da stavim sjemenke bundeve i sjemenke suncokreta. To je onako malo kao dekoracija, ali i malo dodatnog okusa u ovoj krem juhi. Ova krem juha je savršena za ove zimske dane, lijepa je, okrepljuje, može da vas fino ugrije i ako ste ljubitelj krem juhi i pogotovo ako ste ljubitelj bundeve, isprobajte, nije stvarno kompliciran recept. Juha je gotova za nekih pola sata sa cijelom pripremom. Sastojke dodajete po ukusu, ja nisam dala neku posebnu mjeru, vidjeli ste koliko sam čega koristila i nadam se da vam se dopada ovaj recept, da ćete ga isprobati i naravno kao i uvijek pozivam vas da pišete svoje komentare. A za još ovakvih recepata zapratite moj kanal i družite se sa mnom.